wayeremirwe akatushomeza direct Nekigambwa ngu ebirabiri na bishatu byo kwakana omwaka ogu embuzi rukurenga 20 za Johnson Tumwebaze ruraza bakazikwatira omusiri gwa Fulgenci Nunu n'omukazi we Yoanina Tumwesige bazitwara owa chairman w'entebe yokubanza. Ebirabiri na 6 byo kwakatano omwaka ogu embuzi 9 ho nazikagaruka zayona kandi Yoanina Tumwesige kuyazitwire owa Johnson Tumwebaze rurara. Omukazi weye n'omukozi we bamutera aba LC bashara omushango batanze arukaruranza akakikuruka mwene mitwaro 55 ezo kushashura obutarenge biro 20 byo kwa mukaga omwaka ogo. Enshongezi tizirakomeraho koreka Fulgenci Nunu n'omukazi we Yoanina Tumwesige kubayesirwe aha polisi kuhereza statement bakwatwa batwarwa omukihome. Abatura nabebembezi omuchwekeki hati nibetombeita habwo butari buringaniza omunshongeje iremu embere zitabonire omubwire buke muno hazumbukiremu njete nkakatemba eyo kubasa okweshubuzo mu bantu hagataho omwami ruraza ayina amatungo ayina embuzi nente kandi atwire natunyangaraza natuoneseze emisiri kandi agaragagira ati nimba koma kandi tindi kubara mbwene hata kwasire Fulgenci Nunu na Yoanina yabato muchome hata baryo mpurizona bazwire yero ahabwo kuboneseze emisiri akagaruka kagira ati akabakomeza. John Wikirifu Rukirara omutura nagira ngu bashobangirirwe kureba ngu omuntu nibamwoneseza omushana gurukujwa ahanyuma bakamukoma zima natuoneseze emisiri yona agimara uyu wane no kukera ayisiri yuwane no gumaso emirundi yahikeje eshatu umwaka tamwente zagichabura kibutakore omukazi ya mugambara twayishingereza yaje umuntu wa kabiri embuzi 20 agira ubuzihumbi umuntu rwa kashatu bihire mu mbuzi 9 nshabangu niwe itwe abataka bacengamo turi kugira ngo Yoanina na Nunu barwo muchome zakatemba nizo zitumire bamukoma. Adrien Twine omutura nagira ngu Fulgenci Nunu n'omukazi we Yoanina Tumwesige n'abantu abatari kumanywaho kintu cyona ekibi kandi nibabatura busha ko kuturene twenda n'ubarwo muchome na Yoanina akubati bine mushango kandi imyaka 10 kuntinka uraga Nunu ngwajumire n'umuntu gwa kuba Yoanina kunka no kubarasi ati wahinge umusiri embuzi bakakwata muri 20 bakagaruka hatu Yoanina wo ugukaye mukarozi asene mirundi ebirari kumuteno akamurumana no mu watagwira ari kugambwa kuba akomise Fulgenci n'omukazi weye we nagira ngu ebyo ebiru kumugambwaho nebyakarebure kandi tibikire nakache DC baba bagambire corruption ya LC1 hasa nahura bakazo kumbatire ndurungo ngaha nyogwe ni nyina ngukugambira amazimiki rya hasi regiji yagera embuzi zanjye embuzi zanjye zukona mu rwo kubanza kuzahirize kubona banyeta banja ngo embuzi zayona kubahirize kunyeta na nisho naza embuzi nazakira kunahirize kuzakira banja ngo nyenjakari tuzahamusiri tuzikugureba na nyenchakari banyeshereka bazaye abantu amatungo ganje abaturage bagira nko muzego gumana bagateganisa nubagafitaza ahubwo nubagira zo chairman agumana tubuzabuza abo kuba families aziye bakonsisara n'ikikaginebeka n'ikikacanga nkigamba kinsinga mani mbwene mwe kunjero kweto mutakonsisere bindo na yambisa polisi yakaba abantu abo kubakwata kubatwara umukoti. RDC warukunjiri Bronic Kanshemeza ashabira abatura kosa ofisi ye okumaraho okurubatirirwa kubgabe bwabo kandi araganise kora cyona ekirukubasika kwihayo abariyo mu kihome abantu bacengamo ikiragumo buremeze bwabagerera obwiye bwo kubanza mwaza kuzoka mwagera mutamuta chairman ekinte kiragumye kirakuteganisa immediately nyo naye hayo motoka ne yanje amajuta naganje umuterere simu
nico president yambekira manyitegereza ahandi mutekane mugira ubusinzi. Gasha kwa Smart Robert Mugabe omuri Rukungiri ahabwa Tayari West.